Poštovani gledalci, dobrodošli u naš novi video. Danas ćemo raditi recenziju montažne kuće Deluxe. S obzirom da nam je stiglo mnogo pitanja vezanih za montažne kuće, sada ćemo prvo objasniti o kakvim kućama se tačno radi. Montažne kuće su objekti izgrađeni u zatvorenom prostoru fabričkog tipa. Gotovi proizvodi, tj. dijelovi kuće, proizvedeni su po prethodno ustanovljenom projektu i pripremljeni da se transportuju na posebnu lokaciju gdje će biti sastavljeni od strane izvođača radova u najčešćem broju slučajeva. Montažne kuće nisu mobilne kuće, što mnogi često miješaju. To je jednostavno kuća koja je izgrađena van mjesta gdje će biti locirana, za razliku od klasičnog vida gradnje koje je skoncentrirano na mjesto gdje će se kuća nalaziti. Cijena Deluxe montažne kuće koju vam upravo predstavljamo je samo 6.999 eura. Jasnu podjelu na privatni i javni dio prati forma ove kuće, što u konačnici rezultira funkcionalnim objektom dinamičkog volumena. Naime, kuća Deluxe se sastoji od dva dijela koji završavaju suprotno orijentisanim kosim jednovodnim krovovima. Na taj način prostorije dobijaju veću spratnu visinu i veće otvore, a samim tim dobijamo bolje osvjetljenje i veću količinu zraka. Kod ostalih prostorija spratna visina se smanjuje, što je pogodno sa aspekta uštede energije. Kvadratura ove kuće iznosi 97 metara kvadratnih, a sačinjavaju je 3 sobe i jedno kupatilo. Ova kuća ne posjeduje garažu. Ukoliko želite da snimimo još klipova na ovu temu, kao i da objavimo kontakt za narudžbu montažnih kuća, pišite nam u komentare. Ukoliko vam se video svidio, ostavite like, napišite komentar i pretplatite se na naš kanal.